Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare beef curry and I would like to thank Taima Mary for giving me this wonderful recipe. So let's start preparing it. Ngasi sansa aigi inamma hai tare magi recipe ni go miyam de share tawdage yam thong ma thak pa hai go adoi magi beef recipe sing si miyam de share tawdage. First I'll pressure cook the beef. Around half kg with bones. Put some salt, bay leaf, tejpata, and put some water. Don't put too much. I'll put around 1.5 cup. I'll pressure cook it for 20-25 minutes.
Now let's start enjoying it. How's it again? My spring onion. Here. This is the beef chutney. Super powerful. Top taring siya. Kasi sansagi chutney su haubne. Ginger khara yam hapiwa. Perfect. Matao ni bibi. Masala cũng cứ hấp đi, nhiều sự làm hao ấy con. Ay na dosa xem rồi. Ano su inam magi recipe ne. Kasi ki koi family get together tawag do. Ado. Some South di mo sansa dum chai ko. Maharashtra di sansa chabi a. Yon mi sing chu lo ni yon mo mo. Do amo pa with recipe xem daw na xem ba ya. Kızım. Som city di may imthakum le sa si dry daw na pa leti ko. Mafam ju leti may yu sa ba ya daw ne. Adu microwave natraga oven de natraga si. Ay na ut sa ki do. Do no khoi di samme. Aduga dum kang hala thamraga dum asi gi public rira bi nang dum slice tawraga su dum
stir fry gumda kangawun dum hap du yam haw mun khrab ne ko dum oksa su dum taw bi ai go dum taw rai di vegetable gum the fry taw ne wa dieting gum di sa hen na sa ma tong hen na shuru sing pa no ma tong di dum pa de cha cái gì mà thau yao thì hảo bể đấy mà thau cha được đích ký vợ hảo để hảo vợ Isi sansa ki recipe si try tawru yeng biyo yam hao bune sam ne su thong ba ya ba isi ki disi wai de lo sin jerge me am butha ga chiri. That's all for today. Thank you very much for watching. Bye, take care.